Chingri Harino Legacy of Receiving 2021 Chingumi Advance Sunday Khakathuma Cycle C Ringapa Halo Ningate Gachi Pongkachite Panid Visimik So Hili Achu Itumna Crystalling Soda Ringapa wi la sali Kala Wawd Matanli Gachia Paisak Chakwi wi broho ana Itumli Tangkhul wi paugapa Itumli kwirami dele Kala awi legacy mga aina Itumli Tangkhul wi sakmili Broho ring palo atam kachida Ina hangluye Ring palo gala matanlo Broho ahi nganai haire Sa Cameroon Christmas Churkan Longli Carol Waugasat Kazangkat Ringapalake Simly Christmas La Sagazat Inangate Gate Dewi Jikangasak Ningrin Lamachukhiye Simkur being Kai Kava Itumli Matada Sampangmi Kai Kava Itumi Krang Raipam Mi being Kai Kava Atumi simlong lila masang sakngai Kai kawa sim tiu salala Apam chikami lega nganingda la sangasak Ina sisange Itum kachikathana higatha experience Laisa haire gachi Itum na kya karing pad la sami salala Shimkur kai kawa ringkapa akonji Ringpada manghan kala Itumli tak da tuhoreno da ngaraye Kala itum da chugmachuye Tada la samaman laga Atum hi donation Christmas gift maningla Kya kamisikala da tukla an akwi sapame Kamashunga ringapa Kangran aina raye Kangaran gasa hiwi kamataya John Rihigmina Teda Morei vivang ukhanang da Ninkhangate an announce Sami Ninkhangate we message he Pap katabing na pap tas tapambame Kajia Otsak aina Ninkhangate mangli complete mapungpanga sake gaji Kala John na Miping tay daily Hithare dang tay da kasoye Jithada sada Atumna proho viwang Shongfu apong kangaran Ringkapazi taikwi shape Proho ina machukwiye John Ruhigmina kaho Naviwang shongfu apong ranlo gichi Iwi uglung gachay kwi kway kazangkat lake Messiah li kathada welcome hot kwirek lagachi Mirin miping atay dili Hithare dang atay de da John na kasoye John wi kamachin Uglung kangachay wi aina Karing karak Atsam maram achay arayla Shoke gachi Ina taikwiye Iwi more pingwi wang Wikala more pingwi aina Juho hailaga vrivra wili ngarek Sakamate kasok kachung kale Kalika hiwi aina iwi mirinli Kazangkat kangaje otsok kran Hiena iwi otsak pingli Kala nin attitude pingli reflect saki gijine Mashunglak aina iwi ningli khani ngakaida clay ngapat hangpat plungre iwi religious beliefs it kasang aina practices kasakhawa akhawag kala iwi mirin kasangkhat na lakhawag ning kasang aina ina iwi religious duty otsak ping re sadalai salapai Iwi siha ping hangching the clay, religious with Cameroon being sada clay, performing ka
kachangkhat mirin kring liver in real life ama we ningasang we aina tarakha tathui sare iwe conversion khangache we aina higatha athaibing Ningkathar Mashun Mirin Aka Kangasa Integrity Kala Thang Thang Mirinli Legacy Makwat Selfless Love Bing He Mukhui Sokrang Lakhaina Tangdava Iwi Uglung He Nali He Pruho Iwi Ngatang Khimiya Saviorli Sambang Kwai Kangran Ready Masarange Legshiva nauping itum na ring maman lakha itum ring kapha wi level being kala ningli nganing tit kachia kasa ningli shabda kharin hopok pai sabrela itum na itume ning khangateli la kathada jithai mikla gachi nahan pai re itum na itume ning khangatehi Thaigapai action being orsak aina machi thairang lakhaina tangda he thada concept kapning o kapning ning idea aina lefuye ning khangate gachangkhat aina gachangkhat khamshunga orsak bingli thanmi Kala China Han Kamili Kamashunga Ringapa Chikatmi offer genuine joy